malungil itasil silmera rogul adru como se ve ultunin era tial gasisak me di kumtel tale di gurang asuli tigal teruruba ke diri kaya maramiwa a Jackson wa gambesa diri ngaria al sungul game baby timing meredra adra a midiara belur belau rogir membutuhkan gel baby rangara Mangarabola Magi di excuse ngi gitu bodo mo makardi nga sel teler gitu rabe kel Sunday di ana akuk ma other sia olgi ol mo rang irmang korang te di busa kambes magi mangut ya lo other sia bang irmang kukul korang ani gel mo dangel swam school el Sunday olgi ol korga malungi lo doson berko dia ngil lo doson e mal masaul kuk mos be del kaso esra amli diul ma TV matial program el alsils yang aga malom das was in agel sel kotel cloud to telel nia atokol blur bela albang ringia atokora ututelalla madam puta sin rule of law masel de post yagi de mengel was el al sandem ngaringia police week sel tal sandem la meak gide del mo o mesra arbulis rigid maureri Eguk mo balbade bakar selngar alil merigid ma abuai magukar alil moram ay galetika manggar rigid maganda madangel se sela ko tlore garro bakar tial bla ne to gubet slokya maganda dur arbulis yodo mesra vice president blange ma a first lady ngarnge ma trigel awaya Columbus me bulis na retire blange to no maganda so no mesagel aldu el blangi diregel akti mo eselo sea egel el dala garubaka arbora idung mlasea adiga kuesra al dadura amral el dadul girela tokoil tokora buail ngarngi segre mo dadu kulumes ngi not marngoglen Dimla kalongot adu armula vice president ma first lady tirgal bulis betokol nasi milgora alamalt maklamaral toy dimla kal sel ngaringia betokol lides el alsis ma betokol adu rabuai kedi karuru lewa dimrul ise at edi kadol gok marang malamalt mangaikel lak nga direk mamasal ngolek akwaseng to kaigel tokoil ya amildung esel mal el cloud to trail toil was en kukrin si mal sel was a goram rigel was a system has failed sel was tial tleta aurora blia polis ma kabelmental kukngar ala kabelmental mortrigal adal auror atal mal ndrek di uniform tire dia mamlo masarngu lo mesel til dang ok ngar segid sel lururia kita melamis arbulis saya kan merokologi merak. Nah, aku melamis arbulis temela oiti agi de tablo longila bilir airong mangungir. Amlom asarung kuringi aku mese kalul ko ngi kale kyable ikal di tol ko wa yakuma omet. Dia kalul kung arbulis. Mado mesa ikal uniform ti baikal bebito ikal ko ati t-shirt. Maktirek lo mesa wase oi segi del time. Simple gira lo mesa sel the finest arbulis. Se boldo ore e kadam la mesertir. Se lo marchen so arma. Digo do mesringil el loyal ala lo seguid arbulis se bolvo seguid bulgula sa akablemente gida gira de ngilo mesringil la el temela asenkio. Temedra el angal momlil trar el morur te tial bulu. Atara toy morur tringi abia bulis. Ngel ministra chasi sa morur tringi ma presidenta morur tringi. Seigidre lang sebe egal nga ngartiang emlao mesra abia bulis egal morgologi madrengera. Emle ngarabua tra news obis dia isel kotel telmal el hotel abia bulis. Esel kotel telmal al sel delul ngaruba kalwasi ngargera madrengera. Magaranga amredra bulisa ngaram amrigelu dudra ududet batak sergit edi kalau laurel elang mal o tisel como me saigel telemal mladu berbela ora igal bergol tarra beringra adal acting
el mo mega decision el kirela atokora urior especially gil kirarwa kotal maskelar araan matamal maigan meringeling asum acting len dia ka kamadak len dia ka klisiem emangel wase omrilia wrong decision ekam kotora atat dia ka sopak cloud mau mo o mars auror matalmal seguida adikulgornya kwaselat temela senkyo okmong kdo momesro sen rastel kotol cloud tutrel tokol pod albangargi o tutelalla hindi ka sabel ngarabli di madaktran al ngariya matamal laka lakam katmok mal reporter at alamal lakam katmok marata made da ko ngil boria siraber mainga segir sel akong ngarigida mo tarsul sel mo tarsul en mong matokaw dude mong ngarabang ngariya mli ayam mablim ultral lim hindi akong ngarakam kitin subakarong mong segida amal ko soakal el mo otir el al el malolingit lo hace meul adra blur morrengas meul el ko shama asumir pot obis mem adresetia gitu tutela alla le tiaklo len ala ke tel blu mo plural da arda garengar takdim mul mo segi da ku amla igang itu siapa Kamu ada siapa? Osing men gilel tel tinggal ang irmang eh. I see. Ya, sole ang irma ka marwa itu. Ngaga ulmesra portion ertiagi dele police week. To me concept ang malungil. Leng giredar police el show agi dele uniform ertir ma adurir tir direk lololtuk masing ngarngia management tergamam ngarngia line of duty mangar adra belum mamatengay ngaria part tingil temnara erngul parke trigel adra farm madu ibuk meringi trigel adra ayagi dele patrol mangar adra belum mamatengay imdaringa rasku ngasorens malungil mar adra belum di tigida bukti udah swege kawal belajar murtir masih kemir bulis yang agita vice president ng artiang change alla emubta bistor tiga rugud bulis ngaramar bulis bela ola bistor ada bo dia bistor tir a far power dia kal even aula amerikal ospe a boys len America is a gun society marado ola ba boys in order for you to defend yourself ingire man mudur ola ba boys Etial Belau is a gun-free country. Mengaram tola pa boys. Tomo serta. Kita kata mahal bal-balang albulu. So, say that wall. Nga kami mula na mo rayap te mo ko mesa. Tigel bulis sa yap sel ball drill. Masar mo tir. I see. Mo tulungin at bulis sa gid. I see. Et trimmer tir make sure ma adale magigrey. Aklamang tema aungil. Tongakla. Asum magagay na wait to tabadaw sel marching. And they've been doing that since akikirel bigra kese. Trigel ang ilage ngirmangara timera adois constabulary. Mang maintain ngil every year sel drill admiral all year long admiral drill. Tiga mi dok clavoy sel morava spin I mean it's a sight to see. Sel admiral kata borsay. Dia. Kadamlari ba mla betul? Kadamlari. Kadamlari. Oh, hindi ka tali Lumbera tumay. Ni like you say, another thing tele baseball kaya ba kumdasan dia kalungileng. They have to show a presence authority by wearing the right hat. Sige da, domis ang igirel change say. Gigida bukti observation na. The overall, the idea of having a police week, ang malungileng cell interaction ar bulis ma adrablu wa critical. At the end of the day, adrablu al masewer tir. Kita report a crime, mambabyot ta investigation or tir. There's no way a police sa el maintain control a crime or tell bulu on their own. There's no way. There's just too many things happen. Every day nga crime rebella. Ang say the observation na it's a good thing. Every year do misingi hopefully to improve every year. Di maral mo ngil ang bela mong ilbulu. What is the observation na nga? Yang wai say ka nga. Halakam so daw. Ay kamera ning wala ko ratan jobira bulis. Diwa tan jobira senior citizens, diwa tan jobira at Thanksgiving diwa ay ka nga ngarira bekra. I see.
Just imagine, alam mo niya, senior citizen, sila ka show up, arat. You know? Nga ka, sila, aktong okle mo, maring lang ko kortigal bulis, malbla ka rin dis. Edim lang ka imol marederbe laul show up, maring asulir. Oo. Di tal, Vice President, tinangal alil. Nangyay dim lang ka, kung agal olbil, mel, at least, nag-appreciate rin bulis. I see. Oh. Tiga ulis kaklang arat, Diomes el mo erdan ko na kabel laul Diomes el diwal adra babikor Diomes el diwal daiksang tira nga atal sanderu emlania nurses week como un mes nurses week al mera de velam lom tangara si asin tira man nurse dice el temer al boris man mutra manada al boris we didn't even show up Galgan Miguel. hindi ako dira sing ngargan hindi kami imagine na al vol que el dib la soldada Miguel general lang arablil. Oo, ito. You know? To me, wala ko na di ka balkritir ka. Mga ka, dimlaksal ko na, blakan ko, luwasi, magkatamakaraang, hindi ko lumdas, luwasi. Tirka kinil, el altal Sunday, hindi ka tilo ay sa klung yolir. I see. Girel kita pulo appreciator tir. Then once a year, magsel lemeng, Waigal mo lokoy. Di walbol burder ang alagay misel namen. Tugdem nam si ileng burder ngi. Dia burder tira ako na ditil tal celebrate tra burder til. Al mera belan tadi bos. Baragi. You know, ako si tira ka hindi ako respect tira kal. Duli sirgid el wal kora amla mo ditil celebrate tra parir tira magaran. Ako mas mo na tol gira del mo focus sirgin mermut. Leng aigel mo loko nga ka mleng ka relboy nga ka mangirma. Hindi mo nakakaraw sa Navy, marbuli sir bela. Sila mo niya parade ra, Agoro State, Mol Mutra, Matalog. I see. Adim niya kakaraw sir ni, ar Navy mo niya trombetang artis. Basit tumaran lo upando mo kada sumeriyar artis. Arbuli sim tidira ka lo march dingin ma. Oo, wala pa po. To song le tumek tial madala bla bulis e umlbul tirtir. I see. Elang ay kaya tira ka dia ka tartir. Tira di tirtir di wala adro umluklut mo nga sila mora. Dimla ka. Andiya ka tira ka kilo mes. Kora mo makita mo kurtir mo dira ka rulakan man mo so. Nga ka adre belaw mo giri ka sumeriyar tira ka. Di suma mo red gira dia ka sumeriyar tira. Tuming giri correct rin mo. Pati sige na law des. Di ang kamla la skura Israel na Erise, imrato ko gisanga mal interesting. Ngaringia dai nga kakaleis mal di girira ar adra rauror. Mung bekl every week ngaringia wuk adra ngara luror el mel mora. Atre 2 or 3 weeks el update knowledge tir. Maiga mol mutrar vulis masol daw. Ekma gukna tel next building makmal masalung ko sel me war vulis el mem makmak mo do urtil te batar tilen te asam to kamrigel. Ito melo makungram ko men masagi ma training ra police el gira la upo klamatanga el gira aurora police molmutra abo esma aigal tengaril tial buranda tengaril el train mak akmal no das wasing imra to yedru lil mo wasa police giril once a year giril mora training 1 week mo tarugu mal el guk update tira ay kira crime hablul arma information ra atukor auror maigang madirek lo mesetil mo ul mesada reri ra record ti auror mo migirel ngaringa angari ra del base ra performance Exactly. Especially our police lo le tiya ka auror migirel ita ka police marbe klata ka mit giril ngaringa sigil annual scanner tir Ito nga rin hindi ka kung tuka din nga rin o para mabiyang nga lukul mal tapsul hindi practice gitial witness rin ako naman makita mo kurtir hindi sel lulang makukura mal lo kasi eredik tuyel gumdas yung klung yoles tial lulang lam temal tiragi din mared retil labang retil etmo positive o marijuana dia kang ran double mortir is an insulting mo na bulu belaw dobir. You know, hindi black to wala marijuana ang maknitling. Hindi wasin sila kal filter kami. Lella bla lella mulala. Asa ba mi dimla marijuana pulis. Sel rurian mulala. Dia luru ni tinggal officers.
Masumtok mo rin wasin siya, hindi ubiro, makalang si Dosya. Why natin mo, hindi mo makalang si Dosya. Lekat. Magumda siya, government, dia ka interested lo mesir improve tir. But di ka advantage na system, hindi til improve tir by themselves. Nga kadimlak watch the whole thing American sil ngari agi dili police week one of the most important part of police week at more niya sa mal solemn ceremony at the ring of akambalang olgerang critical police diary in the line of Duri. Tigem lamang. Tigem lama tem la ringir tian jak. Dimla lorur ngi. Dimla lorur. Aling ari terul police udang trial mo sigir tigel ada sinay. The TV. I mentioned that. O kumle mention The TV mother say ma imol mother ang du. I see. Yan mo niya solemn ceremony Boria Oh, I see. Kambala. Remember their sacrifice mo rablur belaw. Marami. Jackson, hindi mo ka imol mother show up. Betirgal amle sorry, di ka diltil mo o diltil matertir. Somebody have to do it for them. The til ya sacrifice aklang aratir mo. Albo nga sumo ka dat mag kung atangak le di gim tangak le gaw dilgaw na matergaw. Oh. Kasi alek po nga Marcel Basio malubak. Ang illegal ang telgaw. Tanga di ka ng us. Nada. Nga branches ra government el maglo ni Marbulis. Tinatagar ka. At tira ko amdas was saying megi ois gidel time girel ngaringi sel al do ngar se was el al cook el arag may gangra sel ko to close to trail el kat magil to ora rolela kalamala banu akum das was etial to ora kitel kar am legi oi sel oi trigel mereda tin ngar pala si level minister mal amo pas el arag tiagi sel bot focus more resources gidel tia go to close problem el al sil al ngari. Another thing partra igagi dele police week agunda sa tara end result ringi inspiran garel bui gamardil mara school the most memorial mo adra buai el mo servera adra blue ma ul seguid el marching agot the club el gol legaw garel bui ge erbora idung el mer police lo march el moral precise a march Ada murtro gi uli. Oh, why say? Ada murtro gi uli. Hindi remut day aklu ka akma police Especially kung malpuy ka honto sel gimira gigit. Ara mo nga siringal tukoy. You know, ang game na inspired nga. Retired officer sa Kuma, Columbus. Nga dang okribitar nga kay diak sal kuk timlak pulis mak tim dangil sa kawak nga ma. No way retial bilel uklawan honorary. Aling game na mo 10 years na retire. Ngay bilel rar pulis ay kagid lobay le sang okla. Ba challenge rin mo rar pulis. Oy, why say? Awa si officers tiyaul mang 101 nga kapus sila 101 101 Push-ups. Manggel bit nga saudo le. Hindi na kadi lang ngerti lang meder say gid le captain ringi. You got to be in shape. Len abadang man dira lang mas nga kamla mo tela ra. Lo masaro ko nilo uniform tela uniform Oh, siya lo mo ay singi ba. Ole ko kumda sa 101 ole push-ups ole tila hotel. Oh. which is another thing tial bria police sa gilang area gymnasium ringi Ang giren nga niya perfect. so lang area adal nga say el spatter tir masay gaw kumis gaw you gotta cut your belly fat girama telal push up masirap ang ngaringi Giren nga niya height, baway, sige marugul to ko in order ka healthy bulis officer. leka ka osong rabway Ole ka nga ni fuel nga ko ole pulis ha. Kasi symbol ra na. Sa pan namor ba pulis at legal ko pal ada pela sa kaul ela hawai. Anyway, akno mes ngira honolulu pa pulis. Ole ka sel gym ole ka mangidra del maigang engal kamle ka del bulbul maktim ngarar ngi. Misira multibil masal ngurunga ke mo pulis. Ole ka ngoy ka namo dia ka dalil ole. Emerald fit. Oh. Mari ole kam lamok medel. Mutro madami ra ra ritara ka soldado. Eng mada brother ringi mungulubara ang abargal me. Ila ako na require soldado sel dirgam part ringi in uniform ang ora. Mga lamera tial bliri lagi nga kamadilel me ano mo ka soldado. Ngam na mo kakadilar at. Hindi na kalmaldir ka. Sila kat maklin di siya sa atitude ringi legal bilel mano ko kali mo soldado Amerikele. Ako mas ginam larmi dergit. Mang kadablo nga tingin nga kaswak lo ngit ra ka momento so ko moldi ari fund ma surplus me kululungan ko mi mo ara bilik trikal bulis.
see. Hindi ka mo arabili raw, tika nas ila afford mo arabili tika ngariyo at So, dilo sa 3,000 naman. 3,000 per year per person. Adabara horiping, ang siril mul malungil ang malbiyot aral. I see. Tola ba peso? Kaya nga mga tanong ko to na aral. Ay mo mo gasta teatro mo. I see, mara. I see. Dito ko mga tanong ko to na aral mo. Di ka salti ka nang dito. Di sige na. Kasi ako na metingila, ang ina mga kawit ko ra. Oo, halugok para tingin nga ka, sino nga ka, suot ko soal soda. At tukara siobay mausaso. Anyway, a feeling it all time. There's a surge na magiging adra blue lo siga loan morabangka. Dan ngaral at yagidele program ra hindi bipil malungila rate of tir. Mga gidele esle president ringiya le aringi sele program ru ringi yagidele libu west jangan klele hotel west plaza libu street. Anyway, malungil program to di run ngira gagidele YouTube mga rada o mese samreal mo rabangal mo o medawdo mga kamal masal el artamel murula appraisal mga retarabi ko merak mese anggo nga masuk kalau meta audo trabange kora madaktel mo dira tak ku medawdo mese agal bang gasel ngaranga criteria tire ol to daudo mese ole halle dik paskawa a small advice buka crowd nga nga kay hopefully ako ra talk sure al-sis sa lubuk mo explain lagi madara blue sa ilmo mtengi sel lubuk to ra loan credit at ra bank mo say the four C's of credits that is tel C ABC ako tel partra C a capital ong erum a collateral ong idea a capacity is last a character. Halit po step by step Kapsa na tour bela. Oo. Elang kami ruba ka kapital la waya. Iger rogul klal wal proclaimer apa dengem. Include the utam. On top of that, even a skill rakaw. A skill rakaw wa consider the capital. Lekas ko mga plumber, mechanic, oy. Tiya capital. Leng sa emil market tial. O travel tial skill rakaw. Say capital. A collateral ak mase mangranga awa molto dringi mol sirringil morabang et maskaw do. Most important a real estate. Ngira la ultahara kal mo appraise sige los pernya bang. Tela value. Tela nga value tela nga bang as el maskaw. Di malungil aisar ada bela gira monalitya. Ngaria a few years ago etamle pasala al tamal diwasele UCC 1 ramerigel. UCC 1 stands for Uniform Commercial Code 1. Se erulia bang mensuel collateralize rogul receivable rakaw. Mas kung mga contractor rakaw musukaw do. Sa emel tator ngil collateral rakaw baraw do against a sell receivable sell o malungil. Direct nga to ko ramrigit mo sen chattel mortgage. Real nguwa a collateral rakaw gold and diamond artwork, anything nga rin collateral ng real attach, ito seguido documente attach. Record rin nga a Supreme Court, assume ka, mo da kam haraw, is real elmura ka. O mas kung ka bata man ring worth 10,000 at rimel ng tinima. Nga rin power tiril mo. Wa limitator ni. Correct. Ito boots. Ito boots. Seguido lang a collateral Okay, ilang nga ang ideya capacity waya kamagarang KCM karang ka oringi teludo karang exactly sige na tame check mase ngal rabaraidu nga loan to value ratio nga tela income to debt ratio at tela normally abang kaswala about 30% rebi barabang up to 35% sel waya aklungela bulsemel morabang Mesel income rakaw. Yung gidal ratio lo speringi, determine kung sa nga gidal others of elo me daw. Daw diling ngariya a capacity ring. Ngariya or ngi o me daw daw. Sel last character. Gal adang tinarecord ngi dira katal lugar mo kalubos because of felony. Kada maliit mo sa India ko lima Rome wadra blue nga ngila moral character ngila. Halo ko kasi may story tora character. Ak padig nesta telur rabang miruba kamak. Kora diri ka telal buil karingi
Ngal okyaga mel lo meda 25,000 lo ara sports car ngil red Corvette. Aquam. Enganga kamiru baga maralungil dil. Lenganga tartigel maloy gertigel chamoritas. Oy Misam sa yung ratsi kan unsa. oy kora a question nak masenggang dos pera character ngi dos pera egal capacity ngi. Always. Magida loan officer do kora mo trigel mo segid el kora sansarok ma akmo ngerte. Anyway makor das ngi lumbang okay nga taron officer mo enga gal lokya ka mo ngali masi ak mo ngali. Hindi go ay siraw. Ka over all time ra manager let lang above your credit limit. Engo tawar ka ko tawar raw. Le man na mo ra ba abelsel. I give you a secret. Mongi lenge gureng special 2 days from now, a manager mo obligation. The assistant manager amore TCL, mora kingal mo sa entertainer tela. Makore mangil 2 days mora obis ringi mase. Ngal okyak amal tergiba nga ba digidele loan to ratio ringi ma income to debt ratio. Hindi recommend ringi like malam nila character ringi masi ikaw makarama nila character ngaradil masi well hindi ka ungil dil el dingil to malya isira buhay especially ngaradil dancer at chamoritas Gaksian mo makita lang kaya character preserve Hindi lang maway sa til basta kung missing regal 2 days. hindi ako ay sungi hindi agad na ako kwartel anyway magagidal anak masi Jackson first of all ak muskawa advisor raw leng namo 2 days long local application the first advice at masi in banking it's better to make a bad decision than to make no decision at all hindi ka hotel mlame ka decision after 2 days malwase amon go ahead and sign it alone and they make sure mil aradila moringa insurance ringi a beneficiary til al insurance a bank make sure mo nga collateral talaga dan mulai make sure mag inspect ringi si okay inyak malwasi elaga na mo litil agid kasi with an ass like that you can't go wrong excuse the language say give example a character altang lana mo tilgibel nawara itial loan to ratio kao malubeng debt to income ratio this sel character ram sisi Asum bastor ang overrider yes exactly let me just go even further out the mura pastor ngakamle giva loan el mura Bishop Apuron ra aganya diocese Akwam, mangkagidele, sa tatay ada Jesus Len Guerrero. Modarak masibam mesa nga Bishop Apuron, ngospe $1 million noon mamrulay agidele gymnasium ra school. Makpumak mo dun Apuron masigagida checklist. One of them, agirem lo to be financial statements sa iglesia. Masi mesa nga masi okay, makmarale after 1 week idida kalbay. Mangile Leon Guerrero masi ngaram ko ajakan. You haven't booked the loan yet. Makmase, President Trabang, Gil Badrea, Malmering Ringia, Otobedia, financial statement. Tora, confidentiality. Makmase, a character ng lagi del bishop, ada kasi loitia, alone. Mambook ito alone. E di justifying it, mase, kamla inspecta, rogul klokliri, e di gal estimate na value ringi, e bestri alone. Maradim lewan dia butuh dia $1 million. Gila badre. Lain nga like we say, sell character. Exactly. Oo. Manggida akmo said me other bela was kum so miul mo ngira customer abang a character atara issue. Take the credit as kumang kawal other bela ngila credit kaw. It's like having money in the bank. Sell ngila credit kaw anytime mo call ng loan officer akmo say I'm coming to borrow telang. Tambal yung message credit all these years kawa mal consistently pay mal biot terkawa otto badalo na urang mo kortiang gami rubak gida na mora cash economy Exactly. mas kumang kadang cash economy ado dang arabang ingire lungil atletere de malay giludo mo dospe dia dil ara lamlid ang ara la escolar ngalget dospe lomgro la shoba ergid
adwela magiram magalit masay the importance of credit at tara asset together los peringi together modern day economics. Sige ako di statement na kay di message maadara blue man saul. Hindi hal ko na di ko rin o ay tiyagi dile. Kita ngari egel housing authority ngari banking marokul belaw. Di o ang irmang, kuspera klaro ang irmang. I see. Kita kukumot society le utuma rakabli nga nga imalang irmang. You know? Ya o housing o bang kadi akal ngira nga kal rubak. El saying eri by myself. Hindi ka po na karakter. Jadi kasi hindi ka rubak tadi na kal saying mang buto kay gel loan el stock because tiya utuma rakabli le ka mal nga ligis tigalar. Hindi nga rin kakarel bala tik sila akmong kaskalel tiyal kabli lamang hindi akal kangera tigal buto ko lang hindi akal kangera tiyal mang o ay segil to ako ito makararingiling kita kuksta ka na o ay gal diya ka leng o ay gal karir belaw rogi na ide lang utmo na kabli malumang utmo na state Hindi ako Kita will ice. Kita will ice. kita makarang mong tiyal siya mo lang ko ringing malsabi na bekil malon At kita will ice. Dia kailangan all time development bank. As well muskawa loan against a collateral agag dele clan land. Di there's a process akot ang tanga ruba ka selblay et ang atwata urot giril sana selba biyer. nakatiyan ba ko Oo, notarize. So lang kung mo record mag-record ringi. So mo bang kabang lomes ringi. Yes, namongil. Tira mo mas ka mag-appraise ringi kan mo tu marabang otob daw. at tira kita ulmak mo I give you a problem. Kita oo. aruba ka na mo terong Oo. Marma asam tanamot pero. di Sige na problem. di kitin merenga dirigit I see. di malulan ko kung mamdagel waseng namusibir albek magarel bugel katmok le agitum magarel tokoy idire ko lungila karakter tiri tunga blir etara ako te problem kita aro le adro ok awul marada dire ko limo dia tiga lang clear ta ay totoo din mara ngari ako ra Hindi ka makosa ul migil kat migil la ra utum. Teisen malde ka sekal understanding gilos. Kami ko matengelo se melmutra al sin semlamo o der rakal da tugurits. E dia kallo ula a utum rigit. Dia jo sen glen palasin buko se al utum tulungal ng wang ratetelel ma. Ay gam sum ko mo o mo spering wang ratetelel. Ok mong moringil setra la. Misal bodorula loan malu bodorula blit maigang. Engko uli for example sukum ko uli ablim rak lalo rakabli. So, inglang yung wala lo sel ablay ma utma kloklel kan ang kasi kung tingaringi ko sel sa mareda ka bli melody kilo sa kita ngari say kita bela or git I see. oh magiril mo yan la royalist ma homestead mel mutral sil sen giril ngari la kedruli la ralis lo si dakal sa ela adra ko bulun mel ngalis el otim etiurak Emro ko meral mo mere ang lagi atrak lang sa amin. Di ang gila sugum di ako maklila sila emra kan tulura kay musul. I see. Let me go even further to lang girmang. travel good to koy Namo gil mo ringi booklet. Sidel booklet ang tilak mo si Real Estate Laws of Palau. Why say tilay Sila may investor mo tiagid. Tiagid. More than mo ko ringi. Agwa mga ringi. Sila buko lalay sa rakwam ak iliwisay. Ak iliwisel mo merek ang ateste pas ang license na. Lek na matengel la. Allah sige del bukleta. Oy, kada magaranga do Lisa Utamara clan. Da magaranga the subdivide da ut. Why say? Esku mangal toy maada ku plamel blagara highway. Tiang legal and dia. Ngilal ngada easement termor atmem. Agagir Magana sa serbo. nangaran mirakaw Correct. Nilakaral ber atmem tiya worthless. Oh, mahal mo filiat tang lam kitra syokar ka andi. Ngirel nga niya. Oh, appraisal ra ut merbela on regular basis every 3 years telang ratial belaw rogi mleliwek malngara kula kaburs malngara alaba mensel na bodo spa ut kadimo se okay tira value niya tela sa per square meter. Ele andi kau ma ken magbi do sigar ka pura kuriping ka morgere ka sta ma le mungkin del molo se tiali karel belu kada mengalo se tiai gid korong la tela value tial ut ya ko borat kula kaburs telang kadi mo tial bu ra kablement me mesingi Tilang ni captain or ili imor akwam. why see You know, the reason why yung miruringi, le Guam amlora Wall Street, floataband. I see Oy. Mse o floataband, trigel rogul band expert ak mase.
Guam ang malngaranga value ringil di. Oo, I see. Oo. I see. Abela ultra miruringi ng segid tora development. I see. O lengkora di sanga investor general idea masay aigal ut merge bililyo ngayor babaldab or ngaranga kora average. I see. Oo, it's good. Lang girel nga rin ay gay. Hindi, it's gonna cost a lot of money. Hindi, it's good investment. Hindi, at the end of the day, every individual land, ang what a value rin ay. I see. Nga rin a general amount. Sirat mo rin mo Siya siya. mo tertian mertia. Oo, ela sirat mo siya orior all time. A range rin ay, kot nga rin ut, $40 square meter. Kot nga rin ba na reach 100 per square meter. Kaya the main road na atara $450 per square meter. So, sa edel mas kumiwa general, at the end of the day, abanga wants to know the specific. Oo, magulang Dungo mo dito. ang why say. Mang maral to ko, yung sige da tara rule, sige del handbook ra real estate law. Oh, say, mahal kirel nga rin. Di nga niya, sir, nga rin sir, $15 million loan ra Taiwan. Sir ng former president ni. Yeah, Mr. Wilter. Awas. Instead individual ay galuzor. En sebela let's say ngulus per ablo noy. Kla atmel malsay nga alon. Elo ko ora lo blar nga noy. Nga niya a single madabol. Makawul ko tiya kabli mil buigir belaw. Adi mol rentry. Ofel. Yang rumlungoy odiga siga adel bang. Win en clocklim. Di siya kita. Len because sa gito kara utma kada man mosta karin rogon mo dia karolile. Sige din mi rubak. Of course na bogat tatam gusto rin even talk show na rubak. Belaw agirel invest in a public housing. I see. And that's the only way igida remove us agida le shanky town belaw. Ada. Oo, igati alo ko adi matatemal kir alsel, agi malabunan bonya typhoon ito gaman mo abul. Kamal mo. Girel nga rin public housing. Tigida ada mo kir alsel. Yaga Yang pay. government standardize rin mungil Ano I terus. say, etiramente na riyar da marogu ringi, mag-clean, sumuga de keringil mon after so many years, kamla haraura, value tel blay, mas kam klokle. Exactly. Hindi sumuga fail, edik mas to da nga riyatara da nga I alay. see. I see. Oo. Sida pura kwam, sa 60 pura kwam, akple pastrul mura saibale, mas 70 pura Xavier, naringit tigal ko tala da ngayon Marcel kira mong toto. Akpong aktua kilometek le ergandisyon. Wala parking ringi mak masa anti maraswa kabli mang horuk masi. Blara government ra kwa. Tama di meleng hindi mal ngario olengil le mama low cost low income family. Hindi tigil di mekiringin mo so many years. May mamblili. O blirir. Ano ba tirir etugok ti madudir meluklem ara abli na lalari heights ang giling na mo graba income rate. Ela tiya kita di ko di isilek bilang adu tigal bilang belaw. Yung ngarakwa. Mletal lang ani ako ra get together other belaw. Ito ba kabel trakwa. Luas obis ko mama al sukuma o kama ngani udo dem $60,000 sila garin tir nga bang karakwa government trakwa egim skablim. Up to 300,000 yora ilagid mo logo. Yora karakter ka mga Income. Dingil nga ni guguk tiyak madra ko mangil nga yung dudem nga rabangkal. At the minimum in 60 grand. Bakor oger tiro siya mo ko makarang. Ang wasi. Agim na makakatong alam na masama na umusing ro ko kuk marabli lang kang. Oo. Guguk mo 3 months later guguk mo kilib le marabli lang kang. Kada makatekta libre rent apartment tiram nam tigra solution. Kita mal dia ka uro gire dra. So kumal masaw ro ngil do siya. Ilang ka ang ilualista ra employment belaw. Manswakal ko kora din mo other sirngi ko mo mesering. Other rogo lorol nga ring ira record. Rablur belaw a 54% tertir adra mo dul bulu. Tala di si Rogoy. Other lorol rogo belaw 12,000. Okay. 181. Yeah, 6,613 adra model bulu. Yeah, 5,500 kita adra bela. Tial labor bela amla. At chance mo adra model bulu kanto ni. Ela ka mo ra karengit. Bang adra model bulu sukura ngariora.
7,500. Ngariora 50, 7, ngariora, di 7, up to 7,500 takaragari. Tirgel bigyan adram siya, mangarama, adram odol bulu. Adori 3%. Okay. Itirgel adar belaul, il ngari sen number. 11%. Disel borsel lo url el gaul tubdil waseng. Mogadel tela la 36,000 a year. 36,000 na a 34% ra employment belau abi lose. Tirgel up to 25,000. 20,000. 20,000 ra tirgel musuka 20,000 mera 7,500 adra Laurora Blur belang aro ko de me wal basenta adra belau. Yang ada true melol basenta adra ngod blu. Sel most amazing el tokor tiang ase. Tirgel musuko rang arba pero o del telael. Tirgel mlangu tial per capital gid el modial se el melona udo de. Adi 4%. 4%? Tidi ay mandar tel adra belau musuko rang arba pero o del telael. Dar mo agim ma tayo man adra ngod bulu am sugo ang arba ko del tela. Tigel toktang ma adra government ng arba engineers mga na. Bakti o mes dingi ba igora wase. Abela el alta men dia ka adro si ka udute de borba. Tigaw toktok ang minimum wage. Tabay mal promote tariff fund. Tabay mal promote. Ese tabo na refund ali. Adori 4% ada mo malari funder tir. Asum ka ngara 15,000. Di over adori 1,000. Ara mo 40%, 45% another belaw loader. Amalari from the bilora. Minimum. 15,000. Oh, the bilora sel standard el ga otobdir o ulo sa alakam marchen di akong mungila room another belaw. Ako so di otiseleng Tirigaya out-migrated other way. Ngariya, arbig bela ul neighbor ra ngalgay ngaray ray. Direk nila bliri ra NDBP. Mong arul trauma ardi kegal blay na modi al furnish retirga dim so ngara dori dara amanda. Lesel ble o ulul bang. Ang gam sel mo lang audo de kasi sibek magit sibek ngara sibek taxi sibek magara help pranga ay gadi ka last 10 years lurior ya kamran mo itu temran mo klo Tiang mal sa makwasi tiang na magarangi kami kada magarangi uplift track lang other belam berba del suguma titiwal ba sentra other belam sukang arba just imagine kidin imol bulu di 500 toril other belam tingnan dia lultur private sectors. Ang masugura 4%. Kita abul bulo. Kita mal abul oh ya. Oh makadamhan mo ko masisin mo cloud to ko abul ade. Mang kam ko all taw sure tiang mo kana correct ngil to ko ilen. Ako mdas dia ka adel checker tiang. Kasi adura kasi Pere, asum tumil suka 7,500 refund mo 15,000. Dia dia mo dori. Oi, dia ka umusubring. Kita dia oro rose in society. Dia ka wai sel tegi mo sa diri to ra bang ka. Ako tiga adra government rong dia ka 13 sa kay wai sel to ko bol. Log sumriyar gidele. Aktarang sirga ngari ka rin bigong sirga mo sumriyar. Sel muna damalo si mem titor talus me bok kwabdik. Alu be krilaw rege ngawdo. Dit o tiagi to ka sumo. Kasi dependra $15,000 a year. Next thing you do, you plug and leave. Tita ko observation na lagi. You cannot blame anybody else, the other lawmakers. They're the ones who make law for this country. Hindi na president of Aklisi. Olbir bela of Aklisi. Hindi na ba kanto? Oh, I see. Ngaram dia ka rural lang, lagi sa ikaramit talbalo. Tamadakta. Here's another problem. Tamadak talbalo sa gingan laging abang yung election. Mga tiril touch sa hot topics. Ako ay sa kamiw. Abelaw as of el morbap, income level ringi. Adrenalin mo ngil. Pasaw ngila. Here's example Ablo na Aruba, adiwa belaw, hindi ka resource ringi. Aruba,
income level niya plapas sa 100,000. Mabrura Bermuda, alangara coastra, East Coast ram Rigel Island, magandang nagot industry tir, toltrawasar. Emun mo ng mara tourism, elang to stock market, yang ngara tagid corporate registry, o insurance. Ngara magagid ako gitak na siyempre kung military bulo mo sa insurance, bagi sa economy gite. Tiyagid atong itak rin, hindi ka nang marul. Jangan swerte ka, bis. Oy. Maasaybal magkaman na mo na medical marijuana makadimitak rin niya. Ito madaktil, lose saging aliragi. If you are a leader, edi madaktil lose saging alem, you know it should be there in the first place. Hindi ang di kay gid la pending la Michael to usual gid mo sis paudo. Ay kay ba really mo sis paudo. Ruli ang sa tel mo ngil mara tambay mo. Mo di ang maora ko, ma'am. Mas mamadi ka, ma'am, maora ko, ma'am. Mutan mo bang naila sa sukum tamrale ko makarmer wasan witsema emro sa pia gam mo kortil wase di kam rulay gam. Ay kanda kam rul. Di umles ako lang alter tiyang Jackson, eh. There's only 500 of them. Di tira ka igid, loge, gid, ang arba pa ududir. Ikten imol mo ama, ang araw ududir, hotel telael. Just imagine na imol society bilang dari 1,000 ya. O ulamot to dia, ginel telgibil dari 5 dari 6 ya ka. A smile. They have to realize mo siya, at least si Ilabulu, based on private sector growth. Ulam rigelam si a private sector abrigela or tamter bulul mura top of the superpower. Di how many times kita ngara private sector am lusul mong di ka nang rule. Ula kita taratan dam sa dengi. Mergo mga krisi il mistira state. Meditil el pasal real lologi sa ikan mistir. Malaka longar tel $8 million a year el malas ringil mo. Ige binat sa kita do anything. Ige di madra payroll overhead mergo. Daka sa real create ikan mistir el trial board o tirir tam godi. Ito mo kodir. Yan ang ariya, baby ramle argument terma maru irarda. Ito ko dingel wasing waisira adrenal diyan. Di sum locally high regal military issues sa tayo ka local fund. To spera 350 an hour. Yan mo abuy gara ngod bulong numero wala tumdudil ngara. Ya local government adi kal bere o bulong ngaw muldul wasin dia mama mo clay clue. Dia Tubay foreign company ma complement ang bigel mo. Esa nga brigela ulam sisi agal state ringi. Letek mo lawa si aklisi ang ara state. Lek ma'am yang mengergere o miskin mau dudi. Tira mulu da national federal government. A federal government already tamar clear a role tira constitution. They have the power to declare war, tira te kira economy maudod. Marwa foreign affairs, human rights, whatever. Hindi kaya Robert Tura, kaya sa mga nga state that decide for themselves. Sa tingala, President Reagan, the government should not do what the people can do for themselves. Exactly. Hindi ka madala sa Amdikela, state agiril mo umsisi, mo eldingin mo nga mo dito sa 10 point, iti mo state. Exactly. Alag ito, waya, adisil di siyong, hindi ka ability ti aklisi mo. Sige na ulag wama, one time taswel mo statehood. Sige mo siya kam tsaka utudiw. So kami utay nga welfare. May na kam qualified, may dirigasyon. Lagi na malblal. بدي لا 12 minutes رجيت لان كده اقول دي التدايم دي كده السبجكت رجيت ميك بس كا 3 minutes من البورسل لايتنير كم اوكي قاعد منقصن من شويه لايتنير عندي it's election year ali June di around the corner oy mang ngawa kami adala media dia kan Garcia gagid le debate we need to know kasi trigale especially adra olbile tiga soil morbur tengara with the swir till coming next 4 years both of them mas elmo wala takra dis mas ang tangabag sector ni nga nga promise you know you don't have to fulfill your promise but at least make a promise. That's what politics is all about. Kaya di mas politician adi promise berko. At least a promise. Exactly. And number 2 part nga ka tagi dele ko klona sa Saudi Arabia. There's of course a technical issue timbe bibira issue ni on the grander scale of things akpol wase ngire lungira dong kita mata Saudi as kumudung se loan for service ringil man mongil ang clear ada Saudi I think in the future tiagda sa elmo provide ang malungil el financial service el mergid el tirge
ngaringi sila sovereign wealth fund tir Malclo. Malclo etrige dia kal mind el help pa emerging nation like us man. Hopefully despite the technicality hopefully mongil mas il mo seludo da mongil a bible more selet mal malaw kale toka gi sel malke. Am saul. Dia elang medel elon bulbu le moria senkio. Ngaringa to ko lak nam ko ringi nam pan nam to rak ilgia to ko senkio. Akum da swe gami ngar olbia kolar elang al sila 6 months. In sabi irumu lala rulitia senkio ringi del mongil. Halang emang makarang. Akot Iki telo mesra tikal terul ko hosera mo presidente concentrate ay kal del buil dingar outside. Ngar wa Texas mo Miguel mo California ma Hawaii ma Kuama Saiban. Engagida actis engawa sen ngwal basen ta botes ngar outside engawa sen ngo dema atangel basen. Bulgula se trigel ngar ay krel belau. Amo oltrogo krasen kurgit. Endita malmring to go yung ay krebelam ng ilo se silbol temela sen kyom bomb root melara anotary public em sendel me almeo de stagra post office na el al sil sem el relia la seb el bot lo era internet el al sil se gida kada malaudu de kada pasite withdraw de lo era internet mo al memberly al botre ada ngaringia password ngi garantia ba botre ngi mngel was mlasenkyo sel senkyo ngi resistel was ngam mlasenkyo se gida maklo tu telen relim bolungila asenkyo tara agotre klo tu telel do mes ngira democracy wai gidem la mes asenkyo ra almost bekle election asenkyo bela or adam senkyo mutra 15 more 60%. Mengnamo time el tiang el mandatory election. Al suguma ada dia al bolsek yung ovals, al ongerung mo dia al musuldan klel. Lengwati agid. Tal sil sa al sel ewarrap, el bomol tergo krar ada el momrula la al kira la patin. Kambra future ko. Ngara al mengida del kut makli. Tiang op mo druli mo mandatory. Yang almost 100% ar ada mo senkyo. Misal ma bon mereka kasen ko mendengar sing meral betul kan ruptois alul do ngal ko hosia mal utek roldas el al sil sentia se bo sen kyo ngara ko del basentra ar ada o yakni mengin mal de budengel wasekit tiang ngara mendeka sebe edrulin motoy ngaringira Australia ngaringira New Zealand ngari wa Fiji mai almost 100% ar mo sen kyo misal milta adeng meral milto mo ter ruptois overhab mal girel merul imrgo nga Esel tara mal tokoil de ko deso kumla mese o mesa schedule el arrak el albu lang ari atblol senkyo may el mel buil mol mutra klol senkyo ablu nga senkyo si sultan gi manason kam ay gangram dia kadru lorda omreli alla relasi spiruli e moral o cycle senkyo el al mol mutra adi momoda kal ngarasil sa senkyo. From now on, every 2 years, we could secure a state, national, every 2 years. Len sang ay gal secure, oy na tungulin. Rule mo kauto. Siyempre may secure, it take months and years, sum at tungulin. Mauul mong to rule at, mulmut English, mulmut Australia, el secure di abrura o de club say, mulmor octave club sera o era secure, moria campaign. A campaign sel boring kita mtani kita di kau tani kita bela di kau tani kau mampu tekan mereka senta ngaram ke elon melbuil gerbai di mengasangar git ilmu ulah kita spend tahu politicians aiga maral edrili secure seals elbon hali day elorala abas la government mau wangar elong meral ada mosen kyo o le ti aklo tu trel tiang raal bos wel take it seriously ako meseng sebel mrula la el almol muta next month nakam ngay kang na ka olbia gulang may kedi musel ngul mengun mo rider ay moral la emuloy balam ke pasen ngira every 3 days la imol house tida tara kon gautal msada sinkum ko atura do swek girel gautal msada reform ra election girel morngia process mang adra blua el initiate people's initiative mas kumang ngaringa la el madra ol bilen because ngaringa politics tir adra blua el mok magarogui
sana petition, ngul mo ra senkyo mas kumang pasa majority mo ara mariklina mo la. No, I see. Oh, I Through see. People's Initiative. A California ko famous, People's Initiative. And then as kumo orbila mo das mura relir, let the people stand up and take the charge through People's Initiative. Alam mo sam lo mo urte gid el al senkyo. Maswa lo mo ringi. Bodo la signature adam molmutra November ta. Malsuan. Dia ela kiduriti aqui de lombilen attigio. Tika di 500 tori lungil besirir. E tirira bol lungil besus. I see. E tita me kaptoludo. One more thing, Ngarigi tigat mo na ba say, those people on the top don't want any crowd up there. Amal era. Tirira umoram genre tigil millionaire. Kasi bomluk. Bomlog stay below. Gini mga bomluk. Nakamandiwana ngani nga able krisi bergi ngirmang kauma Jackson. Review tial compact agreement. Tiagi del kapim. Oh, ikam lesson rin nga Kasi makos din mereka di kumpaswar beklada giril. Mga kapiringi mga yuringil ang dimla katara time el korang ari subel tial agreement lingilo. Tial CRA. O tiya si ari makti mo bebi ratol nga alsel hindi tiya available tial blay. Mang most of ekil poster ngira a Facebook mga ramara adan mo yuringi all tao dos will giril. Ako trulo to si sel ay galudol de gilara 1995 $750 million. A value ngira 2024 a $1.4 billion. Bisel dingilo na 2023 il 870 million. Mal ngario sil dingilo na 1994. Ito ang ngarang depreciation, appreciation. Present value of the dollar. Present value of a dollar. Ako kaya ng ilun ila arak. Imla mo kluwid ko aralangais. Or sila 1994. Mambulgulo siya kita adim lak the win. Kadim le stabilizer. Imora ngatial review makunita adam tamosi gari mo yuri. Ad reporter ogul ulul ilitela ududet ilmora kabel mentra brigel. Malak ngerti. Al sumen dia kalau merasa kalau ilo trugil tu stop kalau do dia model dia kalau do Oh. ay gang kora grant tia beto ka to lo logoy ya imora mal ngara al sele jagal gineden mo subi makmo mas kakapirtia kasi Palau must now inform IMF ADB and consult with the US if we are to change our budget law. What? Kadamlan mo tia wasi. So, the 2023 Compact Review Agreement essentially takes us back to trust territory days. Kaya ako ramal interesting among ako mdas yung armado agirin mo ngul mem subari maadra kapalment agirin mo usmaadra. Lesel last ng artiang awasi tiyak do bes. Tial compact siya do ruringi ma constitution of Lur Belaw. Ikitem lewan. Kudulurol gire la political independence. I see. 2. Kudulurol gire la security and defense. Kita telo mesra soldado brigel. 3. Kudulurol gire la economic independence. Makadalam la strive forward. Hindi guwi sige del paragraph 2. Yung what strive forward hindi kita dili ko magila trust territory dili ka malakang mangaram. Hindi ko kita grant Hindi ko kita grant ma ito metal ng atyang ito dula sige kita metara society. Nice. Aktiso kalau otisel yang cloud to ko rablo sige dam le may gerngi. Maknong ma record den me $3,500 kita mlamay gerngi. Aro ko ludo der compact do tira kartia review ang irmar kan mo raigel girel morngi. Oh, I see. Oh. Dia ka akora Mililugaw. waigel mo lugo kasi mga ay mentat tirap sa adang yaw titil mga diges. Madia ka mo adang no la sil mo mal dia. Makwali mo otisegi de nga ka mal bring asulil terung. Tial mal kumamle interesting el subject tergi de mama selmel sande gi guk olsing ola campus malmei. Nga komtar mam teri mal tial bla mal bring asulil tal sikang. Kung mal bisaul mesel san selmel sande.